Katanat Pulit ke Jela Meghalaya, ringkat bat ke Indian Police Foundation, haga si thok ding jong katayo ke lapenlong ya ke jingmir jingmut ke balatip kum ka nationwide stakeholder consultation on safety of women and children. Hasilong club haga babun ngut kiri shampang kilawan banyashim banta haga ni ke jingmir jingmut. Yakni kejingelang laplir Chief Secretary Kejelau UMS Rao, haga jingedan rekat Director General ki Pulit Kejelau R Chandranathan, President ke Indian Police Foundation UN Ramachandran, kiru shampang ki hek Pulit kinongelam ekseng baper bat kiwe-kiwe. Kiru shampang ki letai sani ba lor ki kam thombor bat gajing sha alek klub akor ki kentai ki jakatrei bat ki jakapat ba gajing sha alek bi ijat ki kulum kana kham tam hak bedei bat gajing pentreka mekaan Protection of Children from Sexual Offences POCSO bat kiwe-kiwe. Kiru shampang bat ki hek Pulit ki letai ru halor ki kam sneu persya ki kentai bat ki kena leng ba ke internet bat gajing khai bi an ki kentai bat ki kena ret. UMS Rao habakran kumukongsan ule thu makin rusnem ki belalej gajing sha ale be ijat ki kentai hagajela kala jankot syakah news pangut kat baki kam batmu ban le be ijat kala kot palat chispa ule thu baki kam jrongti bat gajing tmu le be ijat kala kot san spa san photeli ki kam pentho bria kalong renyang ki kentai kala kot chispa san photeli ki kam sha thombor halau kurem kala kot chispa nyopun ruteli bat gajing le be ijat bahab apo ka an pokso kala kot syakah kendai spa sa arteli Uli thu bakakam khai kentai badang long tang khat sauteli nrayabun ki jingja bakum kini amshamla pentip satyash ki Pulit namarkani ulong bakalong badan kam ban pendan bentalang ya ketenat puli puthi ki klik nong sensyar ki shnong ki thau bat ki seng bhalang ban te lakam yakni ki kam bamman